Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Islam sino? Puro dalam Islam dah. Saya mau ngaruh di Islam mah. Di Islam dah. Bukan natin marang ba lah. Dan kita nomor empat mah betul sekali. Puro hasunong kini saya kertin sunong dah. Oh, kadang song dia lu pilih di Islam mah. Oh Islam mah. Nakera. Ora. Tamot ki aktor ki lapau di Islam lah tamah. Saya orang saya bawa punya lentu boleh te. Kalau em kalau kita tahu ibu berkhayat kemudian tangi. Ibuan belapau ro, mak. Sama mata apa marang pak di Islam madiang di Islam te. Kemudian hui prasnong ya ku mah. Kalau pilih salim kah tamam ta. Salam kam tak pernah seliam lah asnoi. Tapi tilaong tengah keliat eh. Oh tu cerkai Tilaong wah. tengah keliat lah. Tapi nutup ha mana bapi pejak film ya film kejuk kerana natin sunong. Kuno nutup ha na kuno. Astu bahas bapak apa? Tinlejong. Nekam subtitle yang Mesti kau tahu. Dia beli piwan film man pejak nak film. Film lah ya lah tahu. Pet, ngali ka bun kam ha ngara don ga ta mesti mala ada kende mah nuru pasang. La kende dik dik mau tingi la kendiak sediam. Kun gitu be. Kalau itu kama ngamud belan pasang kama kalau jai nga ibun ibun ngamud wandu ngam sunud asal lembut syai ngamud ngamud wan hi ngamud wan syai ta banga dan pon matasi ngala kwan. Jadi jipat ke bapi. Pio bandaki mana? Hai bentar bapi pejak merang bak madiang. Kadang tepat ba itu ni mau ikran itu mereka ikran ya lebih yang ikran penggalak ni lejong yang man ai mau iklung lakan gua man ai dot mah Ai boy. sei mai madiang pat mah yang ana yang nak mai long ai no tu orang kui tu kui sangat kan berkata langsung men nama taitan masuk ini lah kali tiga kan ni semua kami ngapa taitan kawin kita masuk tanan sampai sama ke Kaya ka jisnang mapilap hakne ka film. kacing seng tempun ngalap ba kadihi kata bagi kita kan sebagai kacing imlang salang jungi babon ki semang kasih dan tukai kan sya guru jenjar daya dok berkalong ru jenjar abukun abki amadan kan abki umadan Tip badal ku tip barang ba. madiang umarang ba tiu Te pipar pide orang piro pide cenderang pile kumno la sai la yolok. mau menoi gigi senang kasih berkali mah kadang kowe kata nang ki ba ni sampai ni kur sampai ni ngelak gabha gini yang kejat lojong kamai hi sampai anu no mele bagi dar pi kesam lojong ndau lojong untuk selain te so barang ma kamai bahasa lili dar sampai anu no kabiang baik tangka tamu dong